Mizo Car Bazaar YouTube channel thlir tu te in zawain che bai le vek kule hei tun tum video a chuanin Kia Sonet cheina chi sang sang karon tilang dona tuna Kia Sonet ron tlan me ka hi Mizoram manal bera karan chua sak don ni hi Sonet kan chei main hetlama hianin I Baleno cheitur kan lo nei velea hi musician kan hriat la re mem ki ma changte motor ania ani hi anin Mizo Car Bazaar YouTube channel tan hian hla min phua sak me ka music min siam sak me ka chu background music apok kan ron mang thei don thuai tura ngai la tu na hianin project kalmek like kan neya kan zo fel huna chuanin background music moi tak kan nei thei tura po han pe sei phot teang Baleno chena chi sang rangi kan nei thang reng khop maya hiam black kit kan tiang chi te kha SIPL automotive skut chu kan ti deu khera kha dot pathum masin mamang chi te tin exhaust tip an tiang chi te po kan vo saka a motor hi moi takin gan chei sak don hin direngot mai ni tain catch cover te door guard kan tiang chi te tin sun control te rain guard steering cover seat cover sang kan nei veka tin side glass ate po ti hiam black kit alom velia side glass tai rang veng tu tur lo ni le a chuan hnung lama hianin boot garnish an ti velia tian Baleno ti black and red tin alo inzia ka tin ama motor shim hi black and red combination de vek hianin kan chei sak dona tin SIPL automotive skut chuak thuani tuna boot garnish kan ti po hi hi black and red tin inzia ka chuna backlight vela te ti SIPL asen pathum dot omang chi kan tiang chi te tin neck rest le inkim mai kha black and red combination de vekin alo chua ta hian Mizo Car Bazaar YouTube channel sticker kan an bel sak le boka ti chuan Baleno chu kan lo zo filta tuna chuanin Kia Sonet thi Mizoram manal ber turin kan chua sak dona he tlamen ron lut thlate se an chu thlase langa kan dor chunga hianin side khata hianin motor pathum malenga chuan side le lama son motor pani aling boka ti hianin achung ril bera kan an thun luta ting lai kal phei zong a hi I light eng vek theyang in kan thak sak don ni hei tla hian TBC kan neya TBC hianin khu eng thei vekin alo chua dona tin lai hian camera mount na tur te po om thei don ani hi so rear view camera kan vo sang hal thei don poka ama original langin na lang hal vek thei don ani ta hian wire kan neya ta hian signal light te tin emergency light ang chi te kha backlight tengin line kan langa kha connection kan pek to nuwa chon so mi eng thelo so eng theina lo omanga moi to ringot mai don ni kan customer te kan chin chian na le kan ngai poi moi sticker logo moi tak me kha ta kan bel sak vele phot bokanga ti chuan motor chu kan chei tan to don ni hi ti chuan kan vuwa tur hi tail lamp garnish ti nia kan tail lamp garnish vuwa tur hian ti hianin a cover kan an la thanga cover kan lak thak to nuwa hianin screw thak le neu tur omanga ti chuan a chunga mi la tail lamp eng theilo khu lamp ni lo khu eng thein kan thak sak don ania tiana fit dan instruction te hi karon tilang zel thina kan soi fia zel thina eng thei mi then ka chuan mol min ti a min ti maya inga tinge te hi tlang zar vak zel mai thin min tia amaro chu kha kan YouTube channel ina atum bera chu kan thiam mate ui lowin midang tan kan share zela hi kan loss pha mi lo kan pun pha zo kan ni tina sortu kan mi zo pui te nge yan lo nia mi tam takin tu na hian tangkai takin kan channel li an mang me ka thiam na le fin na te an lo nei pha ve mek bokani ti chuan hetla hian camera ma na tur omsa infer sa vek omni kan ti to kha ta hena camera angle dik me view dik me tur hei white lens ani bokta hi somi kwa sonin mil che ta aman kan tilang le zelange aman hi sangthum le za som ko man ania ti kan product reng te aman kan tilang sham zela asan chu kan red thang hi compare kan phal nge ni ti kan so ve na ani tin alei tur nge pon aman thesa ten aron kalpha thei thina khang kha aman engzat man nge ni ti aron in zo boy tengai lo khan ti khan kim kha transparent dewin aron hre theya thang reng khop mai ten black kit chi sang kan nei boka heta hianin Sonet black kit hi headlight te catch cover te finger guard kan tiang chi te khang ho cover khanita ama motor pumpu hi black and white combination de lekin kan an chei don ania ani tu pa du dan ani don di ta chuan side glass a alom boka chuan catch cover khan om ve le boka tian black kan effect mai ni in me ta khop mai backlight alo om ve le boka tian black kit black combo kit ti nia motor sang a po kan lo nei thin to khani tin Sonet thi dual tone hi pakhat ma lo om lowa ti hianin dual tone in achung hit ti hianin rep vek ani boka ei glossy black in ani kha catch cover te side glass cover te headlight cover te adum tle ang che khan ti hianin heng zong he dum tle in rep palo ni vek boka ti khanin i black and white combination to pin na motor h wagon ni hi ti chuan he tama hen alloy wheel 18 inch moi mai adum lampang tho karan vuwa sak vele boka moi khop maya 18 inch Sonet tan hena moi tok che ni akhat moi tok chi a motor nen po in
ain me angreng khop mai in phut khat moi to khop mai atai profile kan shil ve reng chinang chu he mi tayar mang ve du tan chon 245 R17 ti nia ka tayar profile ka lo chin chi ke wila chu chuan in kat zong te so zong te kana shoot lo vel che che ni 18 inch alloy vo du tan chuan ka profile ka chin che kar chi nia ti khan so a body nen so nen chin taula a khat moi tok em ani khami tur khan profile guide oma ta profile guide to ma chumi mang chuan in kan chut saka ata profile mil tur thlapin le a motor ne nai me tur thlap khan hian kan thak sakani hetlama hian fog light dal mai ice cube fog light kan ting chi kha signal light kal tel thei ti huan oma signal light pek zong kan ti khon alo eng thei ta tin ice cube kan ti deuh khera ti khon ice cube angina se pa khom ta ni a fog light pa ngai kha chun halogen pa ngai kha maya kha LED vekin signal light kal tel vek thei sin ti hian in ice cube fog light in gan thak sakani hi ice cube fog light hi sonet hian a chom lowa seltos to wina choma wang khan ti hian I sonet man tur kon kan nei vele ni hi ta hian parking bulb LED 3mm mai kan nei vele hi 6000k ani LED ku eng thakop maya parking bulb pania parking on zong khan halogen color eng phu ta headlight lo eng lo tur khan ti kon var papin headlight khalo eng theita parking bulb pa LED hei blue pang ku chua kan ia kanan mang vele hal bu kan hi asungi kan entir vele reng chirang cheu ta hianin Android player te kan vuang hal sa boka tin camera kan vuah sak don boka na china khan kan sei to kha a frame ne na email thlap son ti sonin Android a khalo om theya kan start anga kan NT sinang cheu ti sonin a frame zong so in mil vek ani ti sonin original dina aron chom ang mai khan aron langta ti hian Google ate poilu tin search theya tin YouTube ate po image chuakin idu kha I play to mai don ani nice ang reng khop mai he frame nen mil thak Android kan ting chi ho kha alo nia camera na kena kan fit le don boka karon tilang leang seat cover po bucket fittings chungchang ama kan video te po kan lo soi to a heta hian seat belt lock an hek na kha kan nei vele boka seat belt ti hre na ngai thina ni he tia shreng kwal tur hi ni mi phuar tup thina atlang pui thuin hren tur ma ni se mizoro ma jo kan shreng pe lo tlang pui thina ni kan hren lo khan warning sound ron pe thin box ya seat belt ka safety features wang ania beep sound kharon ri teng thin ni khami ningtan khan ta kon seat belt hek na kan nei le ta rain guard po sonet taman tur thlapin tian sonet ti lo injia kan jai kan nei le boka sa control fine lu tukin kan belt sak boka san control hi adum dal deute dum tak deute ania mo tin color chi sang deu lek khan du tan pon du thlan tu tha to kan nei hengi normal san control an ni tin normal san control du lo tan po khanin SPF an ti deuh big care sun protection film an ti deuh big care kan video ma sa po karon ti lan to blow pangina ku chuak tha chuan mai kha kan nei vele boka tin windshield ta bil chi te po san control kan nei to ani ta hian 70 met kan lo nei boka hian sonet hi accessories kan nei kim ang rang khop maya a hnuai lama ten tin amplifier kan fit saka amplifier hian anung lama woofer ala chom vele don ni pathian le kan customer duam tak du saka melo pan tu te kan khoilo chu du hau lowa min ron dor ve ram tu te wang liu in hei voini thlingin na chun jan som tak me mo tho tur kan han nei ve zela chuti mek lai chuan kalal ru tina deuh tu hi om ve a chu car dealer then khat ta an ha tok ten commission an nei theina hun tura an motor le tu te kalpui sham an tum thina an du na hun takan lupui theinan mizokar bazar a chuan kal su adanga ai tomna huna ka hroyang cheu ti ten an lo thlem vel thina ni amaro chu hengi sumdong vek kan nia eizong vek kan nia tin commission an hu theina huna an motor le tu te an kal theina na theito pan lo chhuwa ve te po kha kalare thiam fo mai ke po ni la customer te ka hu be theina chuan theito kha ka chhuwa ve don ni ti kha ka in thesa reng maya chuti ko nga chuan an mani kha dem na pakhat ma ka nei lo ni amaro chu kan YouTube channel te melo thir sak ve ram tu kan na tho te lo thira min ron dor ve nge du te po anin commission an nei theina huna an motor an tir lo hlau luata dot manga customer te lo fuya lo thlema mizoka bazar a chuan an ti to thei lutuk an service chelutuk thil duplicate deuh an zuar ti ten customer ten lo thlem le ram thin hi chu kan customer min du sak em thin tu ten minan hril chhon chang ken om vele thina azia lo lampang deuh hlek chu ni thil dang thiam kan nei ve lowa ke ni chu engtika ma so kan hna te po kan thok ve don lowa min du sak tu te motor uluk taka lo chei sakhi kan kum kho ejon tan tu chu ni ve mai mel sia ke ni chuan kan ejon hi kan hmangaya thei top kan chhuwa tak meu ani thei top kan chhuwa tak zetani ti alam na chu jingdar ko tanga jandar ko thleng ni tin da kar som pani na kan thok thina ni tin kan product reng te po a thei chin china ret te kan tilang zel thina
dor dang in zat in ngan zor ti te online na zat nge in nge hu thei ni ti te compare kan phal ve kan ni khang kha duwa zor to zor tlong ngot thei po ni lo bo ma re te in zia ka tin product po original theyang ber kan kol zel thina tin thil chuak thar le product hatak ta customer tin an nei theinan ni tin kanin ha in product tharapiang nei ma saber ni tum zelin ma kan la thin bokani heti chung po heti nga customer te lo fui chin hi a tha kan ti lo khak maya rin nom lo na manga ma ni in zor na ang deu ania atluang thei dong lo shim shim ani customer pon an ring em chewa in chunga ring na zong zong an khat ve em a heti laya heti anga do deu manga customer te lo ti kwal chin hi kan beng lo thleng le ri ngat chuanin kan channel ange hian eng dealer nge an nia ti le a sales consultant nge po chu tunge ani ti te le an dealer principal te beng hial po thleng tura soite kan ril ru kani tin thren khatte la chuan customer du dan le a du zong le amoi ti zong te po za zo lo winan du an lo bel sak mi mai thina to ba bil an siam le top thina khang te kha customer chuan rong moi ti zong te a color apo ngai zong te tin taste point ang low veka tin quality po to sang du than tu te lo om thina ka ngan du than na po za zo lo wa du lo wa sak ringot me po kha adik lo sa to shim maya tin customer te nge pon motor ivalia lodong song tu ber che khanin an showroom an genuine accessories ni lo pon lama motor cheina alo ko mu zai che amo polai tak anga langa alo kalpui pe thap che ni phei chuanin ngai da ni lo siam thiam ve te po kha angai don ni hi ti chuanin motor chei chun zo mang heta hianin keychain le key cover maga to nal me kan nei velia hi ama motor mil thlap khan om zela ni aman kan tilang le nge o sang khat le zan hi man ni hi man ni key cover ania keychain ania ei ten na men hon sakchin sela moi don khop me hi i PPF kan tiang chi paint protection film kan tiang chi khami TPU material rang ve thei to lo steel brass po rang ve thei to lo kan video ma sa po karon tilan to kha khami material manga siam khani he key cover maga to kan ti hi amoi khop mai hi Tata tan te Mahindra tan te po oma tuna hian Kia Sonet tan keychain le key cover kan thlak sak dona ti chuan kanan ti lang le don ni hi hemenu hianin keychain che sang le key cover motor sang kan nei te po karon ti lang thei tura ngai tai la hi kan ti lang chiang nge a look le a feel pon nuam khop maya glossy ania nal han box ya ma hi chabi aveng thadon khop mai chuan a khaina tura kha hianin keychain na kha thatak aron som ve le hal boka moi ang reng khop mai heti ang hi magato key cover tinia lar khop me tun la ya online ate po hen om ve thina ma se TPU material la ni lo thina ni henga sang kha jan hiya kan zor tuna red karon ti la na hi chu TPU material la nia Kia tan bi kan ni re ta tuna kan man me ka hi tin Kia tan ni lo po motor sang tan kan nei ka ti to kha tin online na TPU material ni lem lo cheng jan hi thum bor ve la cha thei om ve le bok thina kha TPU material ni lo wa an rang thei thung ani hi TPU material kheri chu paint protection film material mang kha nia amang khan rang ve thei lo ni he alang classy don rura ko ma malam pangan tilang chinte trin ko malam pang nung lampang chuan hon lampang lo hoi tir le sin la ti khuan malam pang ani velia moi khop mai khaina om boka lok om tel hal boka TPU material ten magato kitchen che sang motor sang mil kan nei velia kha i chabi kha engtin nge om khami shape ang kan ti hianin a shape ang rong kal hal vek maya arem chang ang reng khop mai hi company sang motor sang ania magato stock ki kan nga ang reng khop mai eng motor nge ni kan tilang hlom re reng sinange ta hian Suzuki a po hianin chi sang om ta Mahindra po chi sang om vele to Mahindra 0102 tin kan da maya tin Hyundai a po 13 14 tin kan da le ta main Hyundai 13 ho om vele a ti han Mahindra te Tata te ta main Tata motor ho om vele bokani hi Mahindra Tata Hyundai Suzuki tin khan eng motor mai po kha atki mil achabi milang khan kan nei vek maya kha magato keychain tiania key cover tin tel boka TPU material kan ti to kha hi ai ti mu chi khop mai tun la jona lar khop mai TPU material magato key cover hi thadon khop maya nang pon i chabi mil te ka lo nei ve lo nei choni rong en ve nge don nia ta hian konkret han pai mai theine turang chi lok kha khang kha om boka tin chabi bo mai ang khai don pon ti hian a khai na kha om vele hal mai boka tin a lang class shim boka ni black and gold combination in oma moi ang khop mai TPU material ani ti chuan hetlama hianin Kia Sonet khan ola boi pui le mol boka Kia chunga kan huang chi sang khi wire ania camera wire te nia khumi khon kan thuk ru vek don ni khomo TBC kan tilang chin te thu ru dan tu ra kha ta khon thuk ru vek anga ti khon au lang to don ku conceal vekin wiring hi afel 5mm ni
ha mi tur khan ta he kan phum ve ka wer engma lang lovin chu ta he na backlight tengin line kan langa ti kan test to mai do ni eng ta zai mai tu na chuan ti chuan SIPL automotive skut chuak microfiber towel set of 3 ani ai hi piece thum mani bom ka ten piece thum oma chuanin a eng le a eng ve khu a body hrukna tan ania ti chuan a sen khu interior hrunga ni vele thung ani hei ta hianin astray om vele boka light om hal boka zan thim thama po imei jeli zuk thun thei do ani khi ti chuanin he tlama hianin camera mau na tur vel khan lo boi pui vele mek boka tin kan camera te po hi LED camera ani khi in hu ang hian light om ani LED light om ta khi back gear ai da zong chi khan light lo eng ta ni ti chuan zan kha mu fia bi ka tian kia motor chaina chi sang sang kan neya kia nei tu ten motor chainan mizo car bazar hian roi ti mu ve meka heta point kia current stay tur kan nei vele boka ni hi tian chun lama hun nei lo tan po zan dar po thleng dor kan in honga kam product nei zong hi ke mani kan fit ngal thei vek boka ti so na chung lama son sonet kha kan la khoi bol mola mizo ramanal ber turin kan chwa don kan ti kha ti hian he tama hian in seltos dum chei tur kan nei vele boka ni hi hian ahun lo hak vele wang boka sonet kan chei zo vele sonin seltos kan khalut vele nga ti hian seltos kan chei vele don ni seltos poi full black ve kan ya ta hian mizo car bazar sticker te po kan an bel ve to ni kan tilang lenge ti khanin kia cheina motor chi sang kan nei te hi amhuna kan chei sak ngal vek theya ti hianin kia motor nei tu ten an motor cheina na ron mang thina ni kan ta hian sonet rear reflector kan nei vele a hi eng thei vekin kan thak don ni kan video ma sa te po ka ron tilang to a scorpio ate tin i rit sa te po ka ron tilang to in ka sia kha nga hnunga eng thei lo ang kha ka eng thei kan thak dona ta hian blowpunk ka hianin microfiber towel kan nei vele a thang reng khop me tu hip thabok sia dust a hip thabok sia hi ani tu pai kan present ve don ni kan present ve shim dona ani hian mi ron dor thathin vok sia chuan chuna chungai ka lom maya kan chunga rin na te hatin na motor te ron chei ti shama he blowpunk microfiber towel hi a hlai thang reng khop me hi pon face towel ka mang de ni motor shunga tur mani se face towel tu hip thabok sia bollo ala thabok sia tin sor leina ro chak mai box sia microfiber towel blowpunk ka tinia ting hi SIPL na china garon tilang to blowpunk ka kan nei bokani tian nei to pan shu fai hlak lara towel don thar mangin microfiber cloth mangin hei an shu fai hlak laranga motor fai thata khop mai te khuan khu anhoi lama khuanin rear reflector te lo eng to so anung lama son a tail light garnish kan tingchi te po so lo eng ta kan test thei ta signal light ta te eng theya brake ra khana eng na sot bokanga ti khan phezi zai to mai don ni tian mizo rama kia nalber kia sonet nalber kan chuata ni hi alloy wheel kan vua rear reflector te camera te android te seat cover te tin somi tail lamp china kan soya po kha ani le boka black kit nen dual tone nen woofer nen seat cover chi sang sonet ti rear reflector te point in lang reng khop mai ka sonet ai zola sonet nalber ni taringot mai ni he ai nalli sonet ni lo huto ni ngat chon meron shil don nia tin amoin tm le ti lo em ti te po kha comment lama te po meron zia sak version la ka lo share cha khop mai LED camera night vision camera kan vo boka ti chuan tail light garnish kan ti hi Creta po kan nei ni he Creta he mi chin zong he eng theilo ani eng theilo vek khania eng theina pum pu hian kan thak sak don nia ta hian eng thei chu kan nei vele ta hei a in mil thapa a save zong in mil veka ti khan original lang vekin om don ani chumi tur chuan kan vo zo to ka lo test vele theita ti hian signal light ate emergency ate tin brake ate parking ate ti khan eng khalo danglam veka tin signal light driver side lama kan da ti khan co driver side lama signal light kan te velia ti san lo eng che me don ni start che khan ti son lo eng nga brake ra khan anasotanga tiga signal light pe ngala piang khan matrix type in local vele bokanga ka mizo ka vza sticker kan bel vele boka Creta tan kan neya tin venue wa po te hi thina venue new bodela khan tin tuna varna chok thara po hian hei tail light garnish ro in chomsa hi ala chom velo tan po kana chom tur wa tur kha kan nei vele zel bokani ka varna tan kan tilang vele ni hi varna cheina po hi chi sang kan nei vele to hi varna new model chok thar ber khania black ania tain white om vele boka seat cover rain guard carpet te side bedding te chrome kit te varna cheina chi sang hi mizo ka bazara ka lo nei le der to ni hi varna tail po hi garnish eng tlang vek thei bokani ti khanin ta hian ice cube fog light kan vua zo to alloy wheel kan vua zo le to boka
tire kan police sak le thap kan shuk fai sak le thap boka tin black kit chi sang kanan vuwa to boka a view zong hi tian 360 view in kan nt reng che moi ta khop mai dual to ne boka magato keychain le key cover kan vuwa to android kan vuwa sa to boka chon camera hi kan tilang chin nge ti so kan start a brake kha kan rapa ti chuan gear kha reverse kan da che khan ti son hunglam lo langa so hunglam po baran chak to ne ngal fiat fai hlat to mai ti chuan in achung hi kan tilang vele zoi chinanga ta hian power window module kan nei vele a power window module kan ti chu remote vai khatin me zeu khana vai in window in up chho vek theina khania kha Seltosa kan vuwa sak vele don pokani ti chuan helama hian soneta tho 16 inch alloy kan vuwa sak vele don thungta ama kan vuwa kha 18 inch alloy ani 18 inch alloy ania hi 16 inch alloy ania ama tire original size ka mang vele don ni Infinity premium alloy ania hi ama original tire mang pokhan alloy kan thlak thei thowa 18 inch kan up size zone kha chuanin a tire ka 18 inch kan da vek ngai ni tian 16 inch ron king sa ta ama alloy chom lo pokhan alloy in tian ama tire ngai stock ngai tho si khan Infinity premium alloy kan vuwa sak vele boka amo in tiam ti kha comment lama lo soyula hi sonet tan tho ani hi sonet chaine kan nei thang reng khop mai tuna chuan sonet chu kan lo so don ta hei mizoram sonet nal bera kan chuata kan chuang ve khop maya tin kan config boka mizoram nal ber ni ti hi 100% in ka chianga ai nal ilo mulawa ke mai ka lo diklo wani ngat chuan athlak te meron share ngei don nia LED light zong phu kan thlak vek boka alloy point me teu khop mai rear factor lo phezeu thei boka tail light garnish lo eng boka spoiler le dual tone zong nen sonet nal ber mizoka bazar tin lo tan chuak le ta moi rem khop mai ti chuanin he ta hian lo ngak wang mang tu pakhat kan nei velia Kia motor tho hi Seltos ania anung ahin rear factor te kan vuwa sak vele dona ti chuanin nichin khanin Sonet Ice Cube chungchang fog light kha karon soi toin ka hre hei tuna kan hume ki Sonet fog light ani killi nei angin oma halogen ani bokta moi lutuk lowa chuan tuna kan hume ka hi Ice Cube fog light kan ti chu nia hemi Seltos to hena chomani Seltos ina Ice Cube fog light a choma kha Sonet ta po kan lo vuwa vele ta hei Ice Cube fog light Seltos ina fog light chomang chia kha Soneta kanan vuwa velea moi ang reng khop mai tuna chuan Seltos ina hun lo hak chok vele ta Seltos hi rear factor anung bumper light eng thelo kha eng thein kan thlak sak vele don na hu lo eng vele ta pap mai reflector ngot khania light ani lo wa eng thein kan thlak sak ta ni hetiang taka moi hi ni kia kha chei ve du ni chuan mi zoka bazar ron kalla chhun lama hun nei lo tan po zandar po thleng kan in hong ani ti chuan hetama hian blow pang camera kan lo fit vele dona hei hi ritsa ni aman kan tilang lenge sangthum le za som ko man tho khania hi LED camera ani velea ta hian Android screen vo ani to Android screen trangsonin camera back gear vo zo ada zonga anung alo en theinan khan camera kan vo sak dona ti hian camera line zong hi nichina wearing kaldan chungchang kan soyang khan karan phum pheile vekanga anung so camera dik takin kan vele bokanga aumna tur mun dik taka chuanin camera kalo nei le to don ani ti hian rich teina te poi kan la nei veka motor rich hi chuak to lowa tin motor chuak to lo tam tak te po hi achua to lo nuwa po acheina tam tak kan la neya tin nichina Seltos kan vuang chi khan rear factor anung bumper light eng theilo kha eng thein kan thlak sak vele don bok ani hi ti hian motor in chung lam pangan la changchi lo dewa pon lama te hian motor kan khoi sak mola ti hian chhun zan som tak me wen du sak tu tam tak kan customer te wangin veinia na chum lo chat lovin kan thoka in chung leng lo hial khopin ti hian in na te pon lama kan tho sak lopa ai tharu nom thin ang reng khop mai ti khon bumper light chu eng thein kan lo da le to ang ti chuan ta hian GF door guard kan nei vele to a black chrome ania black ania chun chrome angin om bok ta chuan chrome kit kan vuwa don bok sia motor a hian alawin soi mai don ni hei chrome kit kan teng chi kha chrome combo kit rich satan po kan lo la nei thlapani hi motor sanga mantur kan neya SIPL automotive skut chua kan ya ta hian steering cover thadeu te tin hetlaya kan armrest nei thadeu khop mai armrest ani piala ma hian tian met khewila aloin hong keu te khwan console box ani vele hal ni chuang khwan thil sang izuk da te phone te nia mo secret te nia mo chuan ta hian astray om vele bok tin drink holder om vele boka cup holder kan teng chi kha armrest kan da sak vele dona steering cover leather steering cover black and red combination kan vo sak boka chuan ta hian phone number tar du tan po khanin ta hianin phone number tar thei ba ka solar plate amanga solar plate khwanin achung khu helicopter ko tivir cher thei ni chuanin
emi dashboard atanga mu thei tur hian pon lam atanga mu thei turin unsil atanga mu thei turin phone number kan tar sakanga tikhuanin nisa atan vele lo vir cher to mai don ni helicopter ko kan be sei phak bak din kan customer ten kan YouTube channel te mi lo hlut sak thina tain kan YouTube channel viewer ten mi ron dora tain thian pateya awma ta hianin thian pama puya karan nei vele boka ani photographer thawani ti hianin ani hianin rich aron kenga richimoi takin karan chei sak le don ni tu na hian dar so ma pel to kanin hun hi dar kwa thleng ani amaro chu customer ten request so ma mamo tu zo kan an tran phot chuan keni service pe tu chuanin dar so ma ne mo som pakhata ne mo thlengin kan boi pui thina hei tren pama pui pon thla lo langat maya alom ani zan rei thlengin motor kan chei saka alom khopin ka shani po ti chuanin i chrome kit te kan vuwa mola tin hun hi review po ni se kan nau te hi zan lama zu in chi te anom velowa ti khan tum mel po pumi alawin ti hen motor zan re po kan chei thei thina he mi ringot po hi panchan tlak kan ni na tur chu alo ni ve ta ni mundanga motor kan chei thin ve te po in tlai lama te chuanin mechanic te te chuan lo kut te lo khur to rui fel phol ten motor te min khoi sak thina khati ang kha tu na dar som pakhat dik dona po hian ola om lo ani e tain light neon light kan vuwa boka ta hian bolero pakhat kan chei lo zo to boka ti chuan rich point chung alut vele thei tura ngai taila ti chuan fog light te kan vuwa saka ta hian bolero cheina chi sang kan nei te jinga mi alloy wheel neo wheels a hianin dealer kan ni to thina neo wheel chung chang te po video kan siam to ta hian ama original stock tire size mil thlapin alloy wheel lo om vele boka so milama sonin Nexon GT Sports Kit ama video kan lo siam to tho khani ka kanan vuwa under body light eng chi te neon light ya kan soyang chi te tin rear reflector light te body kit te kan vuwa vele ni ti chuan tuk jing alo ni ya LBS kia ni tu pa sepuya kan hu vele ta chuan hetama hian ma soma photography ni tu pa pu ma soma kan hu vele boka ani an du second mi ron dor thina heta hian Swift body kit international sports bumper kit ya kan soi thina kha ama pon video galo siam to double exhaust sanga lang thin kan tiang kha asanin kan fit saka carbon fiber finish zo ka hi du le si vain kan thlak saka chu tiang che chu hei ta hian chemical ra hian Swift kan vole ni ei bumper landan khalo ni vele ta ni ama stock landan tang chuan landan chu dang lam ta teu khop mai ei look si thlak ta vek maya international sports bumper kit tina Swifa asena kan vo zowa chemical kan vo velia carbon fiber finish fikin ron kal to boka a quality ron thasot to boka ni mami kan nei ho ai khan chona grill ta ron thak veka ta hianin bumper lip ron chom tel boka ni bumper lip ron choma arung ka hi kan khoi velowa MS garage ten an khoi thunga tane fittings kan khoi sak velia MS garage po hianin ka avel rong ka anti thakop ti chuan anung lampang bumper landan hi original tangin te hian ron thak vele don ni hi head and vele sinila double exhaust sangina langa international sports bumper kit carbon fiber finish zong nen anoi kon sports ti ko eng vele thei boka ai an dan tuna ga lo en vele chinanga ten double exhaust sangina lang kan ti kha tin parking sensor zong kan vuana te tuna brake light ka lo rap chinang the one sports ti kon sports bumper kit ti ni boka anung ku brake light ra zong khan ti phone lo eng vele boka ni tin black kit kan nei vele boka black kit a hian headlight kan nei ya ti chuan hetami hi catch cover ani vele boka chrome kit te po kan nei ya black kit te po kan nei hengi SIP automotive scoot chuak vek ani kan ti to kha tain finger guard te catch cover te chuan hetain side glass ami tur kan nei vele boka chuanin ta hian backlight kan nei vele boka ni kha amal te sang le ngai lo kha ni na combo kit to pin ti hian kan nei a atlom jok boka tin zon boi vel ngai lo boka set kim lo ti vel om lo boka tin hun then khata hian backlight chau ten lo nei thina malam ten lo nei tel lo thina ni kha kan nei veka tin a bumper hlui atang khan sports bumper kita kana vuata ka si chuan a camera te kha lo son te ngai thina ni chuan a parking sensor te po khi ani na turang dik taka bumper hlui atang khan a bumper thara en da le veka ngaya tin sports tin ziak anung bumper ra zonga eng turang chi te po kha connection pack veka ngai si wangin a bumper hlui atanga thar han vo hi hautak ve ang reng khop mai ti hian black kit sang side glass te catch cover te finger guard te backlight te kan vo don hian a banton kan vo na hian primer kan hoi zel thina ti khani banton khat chak big kin ang het big thina ni ku ti khon alan dan ro ni to a te finger guard kan le catch cover kan vo vele bukanga ti chuan rear view camera night vision om nge light LED light on eng tel nge kha kan vo saka ti khan angle kan adjust to nu chuanin kan vo het vele thei to bokani tian international sports bumper kit hi cheng sing thum sang mana nia ti chuan rong ka nan sing khatle tle mangai vele boka fitting charge zong nen awa hian cheng sing nga le tle min a complete the ni ti chuan tuk jing alo nia Kia Motors vel te kan chei zo to hnuwa chuanin Thar te
Mahindra motor chi sang Bolero kan tiang chi te kan chei vele dona tain Infinity Premium Alloy Wheels Bolero man tur Bolero stock tire size mil chia pong mi alowa vo thei tur kha kan nei vele boka ti chuan heta ma hian Bolero tire le original tire ne nei mil tur alloy wheel chi dang kan nei ya Magnum bumper guard kan vo boka ti hian Infinity Premium Alloy kan tia kha eima Bolero BS6 tire size mil thlapin ti khuan khu alam dan khu kan en tir chiang chirang cheu ku Infinity tinia a tire original stock tire mil thlap khan alloy wheel tian man tur rom vele bokani Infinity pe chu alloy premium ang reng khop maya moi ang reng khop mai bumper kit te black kit chot dot pathum omang chi kan tiang chi te ang kha Bolero a kan chei zo vele chi ani hi ta hian premium seat cover leather auto came ti khania Bolero nio kan lo chei vele ni hi ta hian premium leather seat cover kan vua chuanin waterproof leather flooring kan tiang chi kha kan pha sak poka ya chung interior color ne na imil de uthlapin kan ti saka ti chuan hetlama hianin soneta kan lo soi tawang khan dual tone wrapping kan tiang chi kha suifa kan lo ti sak vele mek boka tin dual tone chau du lo tan pon full body wrap du tan pon wrap chi sang hi kan ti theya tain expert tak mai kan neya ani yo hian wrapping kan ti thei ta ni ti chuan ta hianin minus headlight ti ni ya LED custom Thar headlight ani ya chu thak dan kan hril fiale don cheu ni hi Mizoka Bazaar YouTube channel hi lo clear thin la ta hian thil fit dan chi sang le accessories thar kan nei te kan ti lang zel don ni a headlight han thlon tu hian bumper thon phot anga ya chumi nu a grill kan thon leya ti kan headlight down dan shelo pona down dan in o shevele ta so na kilna pali oma so kan her thon anga ti chuanin custom headlight LED kha kanan vuanga DRL te polom to dona henga hian warranty ti chemi alowa vu dan te po kan video ma sa kan o soi to khang kha a shedu chuan lo en ula ta khanin fuse splitter man dan te po kan o ti lan to kha custom headlight lo ni ta ama headlight chom ma kha chu anal vak lo ba ka aeng thavak lowa khawang khan LED custom headlight thena ron thlak thina aeng pha sot mai don ni hian Mizoka Bazaar YouTube channel sticker kan volea tuna chuan custom headlight LED signal light om tel box si tin DRL langa eng thei box si kan fit zo vele ta ni hi so moi ta khop mai DRL ni box signal light kal tel thei box headlight bulb pa LED mang box up le down la low beam le high beam alo om box ani hemi color he kan vo so wa ta hian black color khami headlight ang chi ha kan vo vele don box ani hi hianin a design chidang deu new model design du tan ta hian kan nei vele boka ti so in projector ang dewin om vele thunga mi headlight a hi chu ti kan Thar headlight custom chini kan neya ti khan du zok ron thlan to mai tur ani heteng hi du ni chon Mizoka Bazaar ron kalla headlight custom kan lo thlak sak mai don che ni Thar accessories si kan nei chikimin kan nei thang reng khop me video te po kan lo siam cham chi to Thar ina ma mo sang bumper ka te snorkel te tin off road thil chi sang an nei ho kha du chuan kan video ma sa te kha mi lo en sakula ti chuan hetlama hian Bolero stock tire na man tur tho alloy wheel chi dang kan lo vo zo vele chi boka tin Mahindra le Kia le Hyundai chau ni lo motor company chi sang hei Beat ti te tin Santro ti te tin motor chi sang chei nei kan la nei chi kim view mai tin Bolero ta hian new model alloy kan ti kha Lonster kan ti po kha mi Bolero he kan vo vele boka ti chuan tamain Ignis kan lo chei vele mek boka so tama sonin Venue body kit kan lo vo vele mek boka ten Mizoka Bazaar hianin a cheina a chikim view ani ti chuanin Creta fog light kan soi sel thin cornering light nei lo awanga kan soi sel thin ka hi Blowpang H27 kan thlak sagona man kan tilang lemi o cheng sang ruk le za som ko man ani hi Creta hian in cornering light nei miu lo wangin zan tla na tinuam lo thin view moya khawang khanin a fog light hi avar eng thadeu moya thlak hi angai ve thina chumi tur chuan Blowpang kin kan thlak dona a en dan hi a fog light pa ngai chu eng deu phuta a eng hi chak tok lo dewani kha khan soi sel thin dan ve berania thil dang adon soi senal tura wang view nen hianin kha LED kan thlak anga eng hi var deuh pap tonga ti son a en thui jok bukanga a fi anga clear bukanga crystal clear ang mai ti son a varin LED fog light kan thlak su thina ti khan fog light thlak du chuan a man zat point resa to a dor dang nen te point compare theya ti khan in du chuan a man nen po a man thesa in rongkal thei bokani ta hianin thil thar thadeu mai kan neya moi ten lo entir don chewa hei hi Venue 2022 model tuna facelift ina body kit mas sabber don hi India Roma an launch mas sakber ania tin kan Instagram te YouTube la mate kan active version awang hian company la mi ron du saka he thil li India Ram state tam taka po mu thea lo ma in tian Mizoka Bazaar hen ani mas sabber pola India Ram kan tangani chama first in India kan tingama he hi body kit Venue body kit ania
front kit le rear kit oma bumper guard ani tel boka ka malam lan dan ani ti hian hnung lampang kan lan tir vele sin cheunga ti son double exhaust again lo lang ani Creta 2022 a facelift a ti hianin body kit thar kan an nei ta ni hi kan chuang ve khop mai hi aron thlen ni tengin aron vu ngal mol mola alar don khop ani dor dang chu soilo India ram state chang changa po mu tur lawang mai atian Mizoram he kan van nei hle ni venu chuak thar body kit kan neya ta hian moite oma front kit local meka ta enjona kan nei vele rear kit local vele meka vua nuwa lan dan le vua lo lan dan kha a khai khin na khan ti lan sak shim shim cheu kan duwa khu la vua lo khan ta ni moiten chuk to chin te le o ti khuan body kit chu ka lo vua ta bumper kit ania lelam alo vua nu la ti khuan alang pui sui ta sot mai add-on kit tinia body kit bumper kit te po kan tia moi khop mai ta mai hung lam pang lan dan ka lo tilang ve le ang double exhaust sagin an lang velia sui fa te po sports kit kan vuang de umai khan body kit ka mizo car bazara kalo nei ta ni hi ei body kit hi alar ve don khop mai India ra mahen ar lar don chawa achan chu venue masa kha body kit kha hite me mai ke ni pon tam takan shalani ti hianin venue facelift fa hianin body kit kha aron la chuak mai si lawa venue ron chuak tam to sia ti khan body kit mu tura lo omta kha alar don ni se tam takan kol lawa vu ama sat po lai tang du ni chuanin Mizo car bazar ron kala set claim te kan la neya kha body kit vo ma sapola iron tang thei do ni hi amoi tinge ti lo ti te in me in pm ti te po kha comment lama te po mi ron zot ve ta ula he lan dan ngan ti chiang kong lenge ta hena kil na pathu ma screw kil mai tur ani so mi kil na po so kil na khalan lo nan khan ta in chrome cover tu om vele boka ti khanin finishing nal deuh khan na kil na veleng ma lang lo khan ti khan body kit ania tina mai ABS plastic kan tiang chi khania bumper plastic kan tiang chi hi ni velowa ake harbi kani bumper te chu suthina ke ma khop meya tiang ABS kan tiang chi hui chu anil ta flexible bok ta han ke ve mai te har sa to ni awang khan body kit thimin an lo vuat thina bumper chei tu ni bok bumper guard lok bur dekha tun la lar to lowa tiangin a bumper a bet thlep bumper kit kan tiang chi front kit le rear kit thi venua aron lar don chawa latan me ka he mi engma za tina ran vuat tanga la ni hi teng hi du ni chuanin mazo ka bazar ron kala stock chete kan la neya avu ma sapola ron tang ve ngei ro khai chadon khop mai so moi kan ti ni ke ni pon lama hianin pakhata kan lo vuwa vele mek boka tin venue hianin 5D met kan tiang kha motor danga te po kan lo soi to thin kha in khop vek kan tiang chi kha venue chuak thar bik ta na man tur he kan lo nei le thlap to maya 5D met ti ania kan hong chinanga avuwa dan te le a pha dan te perfect fit thapani do nem ti te po kha kan soi ringot ni lowin in witness ngei theinanin in mu tuin ka ron tilang le do ni ai seat cover te po hi bucket fittings kan tiang chi kha khwar thlap pong lai tur pong thlap ang chi khan mar takin venue tan bi khian kan nei vele boka kan seat cover fit ta wang hian customer te pon lung oi thin veu maya alom om tak zet ani ti khwanin i achua ta khwan floor lamination kan tiang chi kha waterproof leather flooring kan tiang chi kha venue tan kan nei le boka tuna kan hmu me ki 5D carpet kan ti chu lo ni ta ni perfect fit thlap ania aki koidan zong in bil vek kho ang mei bun chuwa vai vut zong pona pai chua le vek thei all om mi lova in pha khania ka soyang chi chu niam ti tuna kan lo confirm ang he aki koidan hin en ro le tlang kwal zong khu en khuap kwal vek ti khwan motor chunga khon vai vuta ne mo bol lo mo tla lu to don mi lo tina lo ni ta anwai waterproof leather flooring kan lo ti to box inen thadon khop mai ti chuan 5D met kan ti kha hnung lamba po hen a khuap vekin a shape in dik ang thlapin om le tlamami hi i co-driver side tami kha ni ti chuan a hnung lampang po ti hian in zoom veka side khata tanga po chhuwa mai the ni lelam motor an hel kwal vel kha ngai lowa a carpet la chuak tur hian side khata tang khani pot chuak mai theya in zoom vekin tian 5D met ania tui pakhat ma absorb box si lowa thang reng khop mai kan seat cover na china kan soya kha kan low fit zo vele tapoka perfect fit thlapin mar main khwar lai tur zong khwar dik vekin kan fita seat kan fit don deng hian seat kan thon vek zel ani kan thon veka tu chuan ani dan tur dik takin ani tir biga a fit te po samjok bi kani ti chuan alloy wheel design che sang hi ni china soneta kan vuang chi design khania ta hian red lip te po kan neya tikhan alloy wheel design che sang 17 inch 18 inch hei tuna pro race design te nal tak zet ani alloy wheel li kan nei premium rem khop moya amoi tha tak chau select
in kan display thina moi ang reng thin khop mai kan loi fil nei thin te hi tin seat cover te kan down vek zel ni kan ti thin ka kan fit dona chuwang chuna seat kan thon veka chuan kan her lut le vekanga kil thatakin body kit lama kan vuwa to boka ti chuanin Mizorama Venue facelift body kit vu ama sak per chuan Mizoka bazar lo chua san le don ta moi kan van ti te lul em tin kan chuang bok ani kan body kit kan chuang ang reng khop maya moi kan ti ni ti chuanin ceramic coating kan tiang chi te tin sun control lang chi te chi sang motor chi sang a kan belin kan ti theya ceramic coating chi sang kan ti dan te po kan video ma salama kan lo tilang to khang kha du le sheve du chuan milo en sakula tin tahian tire inflator thare mai blow pang kut chuak tho kan nei ni kong na le thlan tlami loi motor ke battery manga I pam theina tur khani don ta cigarette lighter tangin battery kan da chuaka ta kwan engza tingi pam lu ti kha digital in lo display boka te kwan motor ke lo pam zai theini tin ceramic coating te po hi product thatak tak kan manga kan product te hi I bel chian an dole me maya tin ceramic coating te po a step dik tak le ti dan tu dik takin expert in anti thina tin sun control te po abel hun bi kan nei to a vai vut le poleng om mi lo tuk ver om mi lo na hun la kan bel thina chu chuanin ngap le po vel engma om lo wangin bubble som mi le sun control te po kan bel ve thei to thina tin kan dor hun ma te du tu samen a zau tok lowa customer du om tak du saka ke mani miron dor nge tum tu te po kan nar chang cheu te kan khoisak man lo chang cheu po om thina in ngai thiam na le in ngai dam na kan dil tak me ani he ai zau te dor kan nei thei hun a chuin du tu samang nge motor te po kan chei sak thei tu ra cheu po ngai la tiang hun te po chu be sei nen thlir chin photang ichuan hetlama hianin Mizorama avoi ni na ta na panhi na la niang chu Venue facelift body kit chu kan lo vuwa vele ta ngan tilang chiang le lo nge avoi khat na le avoi ni na te ni bok sia chu wang lam chien te po ngai black kit an vuwa boka tamai black kit kan lo vuwa le sa to boka tin black kit poi company chi than oma kinina kan hno ne hi SIPL automotives ti an big dewani tahian side beading te po chrome nin kan data Venue ti lo in ziak ta tin black kit combo a po hian SIPL automotives kher khai than chan tur khom ve ta ni chu hei a petrol tank ki cover ate po Venue V sign khom ta a biala omba ka ku pon jong khu ti kwang ku black kit in tuam chuak tel vek thei ta tin SIPL ani big na that big ne mem chu hei a black kit a enanga finishing a that baka ta hen asin pathumin a in decorate nang khan om vele thin ta ni ka that big SIPL that na chuni ta ni SIPL lo wa kha chuan somi decoration som velo ta plain ta pul thin ta ka I motor kan lo thlir wang la adum plain to pan ta em he misen pathumi om ve lo em ti khe enanga chu SIPL li lo thlan chan tur chu lo ni ta ni ta hian body kit ta khan rear aton kit kan tia kha rear bumper vuwa tur kha ang vuwa zo ve le ta boka hei Mizorama voi ni na ni kan ti to kha tika chuan kan lo shu fai le hlat theita tian customer te motor kan shu fai sak ve thlap zela kan man phot chuan man lowa shu fai lowan chuatir te po kan nei ve tho mai ti chuanin tire te po kan police sak thlap zel ni tian uluk takin kan ti fai saka lungoi takin customer te an chuak thei thina ei customer te pon thlan langat ngata Venue chuak thar body kit chuak thar ani boxia ke ni pon kan lom boka he model ate kan tanga thlam yan lak sak vel ani hi customer te pon lung oil tu ke ti khan body kit kan vuwa 5D carpet kan vuwa SIPL automotives black kit kan vuwa le to boka ti chuanin Venue po alo chuak vele thei don ta vai ni nan khati chin kha Mizorama sonet nal ber video karon siam theina le Venue body kit thar tung chang karon tilan thei te chu alo nia kan video te hmuno min ti kan be seya a top thlenga milo clear section of vain kan lo me next video kan zawai kan hmu le theinan kan channel te milo subscribe turin kan so ma chu in zawai mong tha mu tui le vek ule